Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sa anong sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, ana po kanyaman keti kem Pampanga at as nakatampo ka kuswelo, istong atin tampong pamitalamitam, king amanong siswan, mayap aug tu, kabalen, mayap aug tu, Jody Burr. Ayan, no? Yan na nun, mag-meditate na yun. Paano yung king camera eh? Eh, di tututok ka na ako, ulingala ko na po. Kaya ka nandan ako mas spaghetti nandin. Kaya tatikman? Oo, may balik ko pong pasibayo, kaya katang programa. Lako na po, pagpasensan nyo po, uling kay Baitana po, ning ka na akong anak kay Harper Arabella. Siyempre, kaya pami katagon tamo kaya kaurasan na ini, Jenna. Pota magtaka kayo po, karagi katam talapanalbe. Kot ka lang ba't daning nanupatanan din kaya pamanaya? Atin pong sangkan kaya po, kaya po ka agad misa lang. Pero, man po biro-biro yung kaya katamang bisita ngeni. Jenna Lu, ninuwaring bisita tamang ngeni. Opo, balo yun po, itampo kasi, ana pong kaulaga kaya katamo yung balang okasyon kayong biyatamo. Inya naman, nakatamo pong kakuswelo niya kasi atin tamong akakasawop. Mika industriya po na talagang meging, sabi tamong talagang katuwang tamo po karening special occasions kaya katamong biya. Ayan tabi, yan. Rin kaya katamong pong event, suppliers, anepo, oning, neng minsan rugo, naman, nung akakitaan po karang event mo, ilaruita magpagal, ilaretang pawas-pawas rugo, mula-mula, hima kanyan, pasantingan ding event, king pami katagon pong ay ila naman po yung bida, king event, amalyari po, one of the biggest events, keti po king Pampanga, ing Central Luzon Event Suppliers Association, ball, na marapat po, inya kaya betaya, bang pipagkwentuhan ini ing metong po kareng pagmaragul tamong siguro asabi tamong event consultant nano pa nga sabi ko basta karas po ken pa magpasanting ken kaya katamong event king biene metong niya po ing Laguna kareng maslag at daramdaman tamo. Jody, nung man pin metong baka mumuna yan dili keng listahan daretang talagang matena ka nagugusal para keng events industry ketiking labwad Kapampangan. Yan mo naman po yung tatagal, presidente na ni KLESA o itapong Central Luzon Event Suppliers Association ngayon pong banwa. Alapong aliwa, nune isar Kakay Muñoz. Michael Kakay Muñoz. Welcome po kang show tamo, sir. Yes, of course. Maya pa oras, kapatad, BFF. At karagya katawang taga-panalbe, syempre, good afternoon po all over Central Luzon. Ayan, o sige. Dinandahang iyaning pamikatagon na Sir Kakay na i-greet, i-shout out, deng ega-naganang brimong i-greet ne. Dakal manalbe, king kaurasan na inikeka, po taraguto mabugla. O tugulin mo ken TV Kakay, mo kaya man mo atandanan i-shout out. Go ahead, sana lahang akalingwan. O syempre, mumuna tanala talagang i-greet ring event suppliers all over Central Luzon, not only here in Pampanga, no? So we have our upcoming ball, so they're very much excited. So ito po yung ball na para sa inyo lahat, para kaya kayuyangan po talaga yan. And to the family members, friends, Portfolio Event Solutions, I think my core group, no? Kaya beta mo keng KLESA, talagang ila talaga ring manalbengeni at mag-abang para keng nanong susunod apasabog ng KLESA as an organization. Kutang,
Inklesa, luway ta ating kabayong sasakyan mo, kay San Fernando. Klesa, luway ta. Balangwit ang kaklesa da kakale. Hoy, Klesa! Ano? Kaklesa! Aliway ta. Pota naman, alibalo ko naman ng ausan daretang kay. Member na ning klesa. Kaklesa? Klesa, oo. Witty, very witty, Klesa. Baka nanuya mi buo pa mo ining grupo ngayon. Siyempre, kintutunan niya king kilub na ng isipan ko, miyaya aliwa kayong expertise. Ang po pang personalities, miyaya aliwa kayong kumpanya. Pero ikwa yung miya gumagom kasi minsan, bala mo din nga, wari competitor nita. Makanano ko mi buo kining organization na yun. Impe katatang na ning Klesa, Central Luzon Event Suppliers Association, Don Robert Canlas, yan. Kentors. Kentors. So, peka tatang talaga ni po, tamuaya ka na ako. Direct peace! Peka direct. Baka tang hero gumanamdaman ni Sir Kentor. Sabi ng Direct Kentors, nung kalaguran may industriya, kamo dapat kakawe ikang dili. Kailangan ayabe mo la, retang aliwa, na atyo na ketang lalam, ang po paretang ginusal. Bayu, meging makanya niya, masanting, ing organisasyon. Kuno ka rin, ikami makatalakad kami nga. So, itang mission na ita, so it's right us, no? Kasi, bala mo pin, this is your bread and butter, but what are you doing? Siguro you're doing something for your staff, for yourself, but not for the entire industry. So, binuklat na yung Direct Kentors, in kaisipan na rin marakala coordinators, na ating kaming bala mo moral duty. Moral duty to further itang mission na if you love the industry, you have to do something about it now. Correct. You know, we already live in the information age. Ngayon, naman yung buri mo nga bahalo at na kayong Google, di ba? Kalupa dati, if you want, the recipe to be kept, at ika mong makinabang kitang recipe, you will be keeping that. Pero, may bayo na yan. The information are all over. But what we are actually bannering, itang collaboration. There are things na emo replicate. For such experience, the human experience, this is what event suppliers are really working on. Itang to give beautiful experiences, provide beautiful experiences to the clients. And this would only happen, through collaborative work of various suppliers from different disciplines. So from the collaboration, mas luluwal yan itang flavorful. Flavorful ya. Pwede mong i-offer king kaya ang kliyente, potang dakal kayong mimisip, dakal kayong mag-collab. Buri kayo mo rin nga banggitan Sir Kakay po kasi ya talaga tao keng gulot na ning portfolio event solutions na metong talagang nadaramdaman tamo nga lagyo po ang ating mga santing special events talagang gagawan kay Central Luzon and even to other regions Sir Kakay, itang amanwan mong collaboration. Siguro malyari meng palawakan para karing katamong talapanalbe. Makanano yung collaboration na amanwan mong ay ni, bakan tamas apasanting tayong industriya, at the same time, itang service na ning industry, talagang quality mo naman. Okay, so, may kipag-collab kami karing aliwa-liwa mo ring brains from various provinces. So we have Bataan, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, and Zambales suppliers. So would you believe each of the following landscapes, seascapes, may kanya-kanya talagang tatak. Let's say, kasi Zambales is very rich in different types of nature, atin lang bundok, atin lang dagat, same thing with Bataan. So aliwala nature. Ring events na ka rin. Here in Pampanga naman, Kapatagan tamo Nueva Ecija. But urbanized. Urbanized. So, there is a unique feature in every province na instead of maginyang metong ing flavor nagagawan tamo. Mamasanting talagang aliwa-liwaya itang maging offerings tamo because Central Luzon cultural na pa rin di ba? They value itang kultura, king metong lugar, at deta emilalala ko. Instead, mas po-promote la,
modernize lamo in a way para mas maging yang relatable, maging yang significant. Especially karetang bayo keng industriya. And nahakat ko rin, siyempre, pota din kliyente yu, bisa ko makanyan, lakiti. Precisely. Malyari kang, oy kapatid, malyari mo kaya sopan kening makanyan. That's right. Naahakit ko, na atin kaya kayo ken, naalakiti kaya kami king Pampanga. Tama. Gusto ita. Ngayon, siyempre, madagula pa man dapat na kayong sarili mo na, mo nga nagyo. Correct. At ngayon, nakasanting itang idea na ating kang kaluguran kang industry, atin ka palang naninitang apikutangan na pwedeng makipag-collab without, trying to beat each other or trying to make each other like a competition. Ito pining ngamanwan ko uling, siyempre, halimbawa mo, maralas kayong mika ka itang kareng malls, retang mika Fair, right. Dakal na rin, miyala ba? Kaya ba't may siping-siping kayo? Mga naano la kaya rin? Uy, ako pumunta kayo. Ali siguro makanta yung Aliya. Although before, ating maanitang culture, na bala mo, I only care, I only care about myself. Ngayon, it's not about myself. Balo mo, sabihan tamo lagi, itang manabi. Dapat manabi ka. Kasi ngayong mundo tamo ngayon, mo balo kapilang kamangailangan sa upe. Yes, correct. At very important na kitang journey mo, ating kang kayabe. Kaya lagi na sasabihan, di ba? If you want to go fast, go alone. But if you want to go far and further, go together. And that's what Klesa is all about. Dindam ko nandun kitang sabi ng Sir Kakay, manabi. O tiyakalawin na, manabi yan. Ay, grabe! Pasensya na ka, Sir Gaya, kasi medyo ating yung pang-sensitive na yung makanyang marami. Ay, pasensya na po, patawaran. Sir Kay, ninungan ding members yun. Siyempre, Klesa, aliwa mo rin event organizers din. Ninungan ding members yun kanini. And ating kay bang bala mo limitations karas kita pamananggap yun as members kay Klesa? Well, of course, it takes a village to mount an event. You need a planner, you need wedding coordinate or event coordinators, photographers, videographers, editors, makeup artists, fashion designer, caterers, souvenir pamanganan naman ni. Di ba? Who else? And there are many other jobs kayong industriya ngayon. Lights and sounds, Lights and sounds, of course, technical, no? And a lot more. Choreographers, tuturong, singers, and that, di ba? Kadagul itang industriya. Pero kanyang pandemic, bali yun ba? We were a direct hit, di ba? During that pandemic. Totoo. Our industry wasn't even recognized. Ito yung makalungkot, ketang metong realidad na talagang it hit us so bad na we were asking for help, but the government doesn't, at least recognize na ang industriya ngayon ni mag-thrive ya. That's why, this year, talagang apinitayang mo-mobilize me na, hey, we are here. And in order for us to be recognized, kailangan makipag-partner yarin in Klesa kareng government agencies. That's why we're encouraging members, no? Get out and register. Register your business. Be legal. Be legit. Wow. Mara ka na mga takutan kaya ngayon kareng scammers, di ba? Kalagwang magpanggap na makanini ka gagawa ka events or what on social media. Siyempre para keng metong kakasal, dream niya kaya yan di ba? Keng metong magdibu, once yamu kaya yan. Kareng mag-celebrate milestones, di ba? Nakahulaga itang maanining bagay. Yeah. At syempre, kung mahulaga yan, kailangan dapat rin kaya kang suppliers. Legit lang naman. Yes. Bala mo yung panakit ko kay ni Jody Bar and Sir Kakay na it's not only about protecting the industry, pati retang kliyente mo, kailangan mula mo namang protektahan kapamilatanan nitang ating kayo bala mo self-regulating ya kasi ing kay industry. Makanya mo Jody Barbayo tampa si bahay mangutang kang Sir Kakay oy ni Lolo Ray nandi na pakulitan. Magbalik kami po linga niya kasantingin kaya katamong pisabihan inya kay maglipat channel magbalik po ing nano pata. Pampanga
at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo. Magbalik po yung kayong programang Nanupata sa ating na po yung pisabihan tamon And syempre, atin lang natin isipan atin na kasing masanting nga okasyon ngeni yung grupo na ning klesa. Kaya ba't mga paisip ko nung ding klesa, atin lang okasyon, ninong mag-organize kayong okasyon da. Pero, po tatayo ko tang yan. Jenalo po tatinahang pa-shoutout ken. Wow, oray ni po rin kaya katamong Manalbe, kaya katamong programa ngayon Aldon oray ni Reng Lumbang family, kaya Arayat Pampanga, kamag-anak ko yata rin. ilang Manalbe, lagana, syempre, nino mo muna tumangkilik kaya katamo na nung love your own. Kakalugura na. Ayan po rin Manalbe, kaya ni kayong Telabastagan, kayong Syudad San Fernando. Ayan, dakal pong salamat kaya kayong pa Manalbe. Sige po, mag-shoutout kayo po, basan nila po later. Oning anak pa po kasing karakala kutang kang kaya katamo bisita ngayon Aldo. Inya kailangan unahang kune po ne. Sir, kakay nandin ing amanwan nyo, itang papakita mo yung pamisasan meto kayong industry niya. Actually kasi, Jody Burr, yung events industry, one of the youngest industry siguro niya. Siguro itang sabi UP na, sir, metong ka rin challenges sa harapan nyo. Itang kailangan niyang kilalanan ng government. Yung kaya kayo pong industriya. Pero sir kakay, makanano i-regulate? At na kayo ba, mag-set na kayo bang policies no makanano i-regulate? Baka antret ang fly-by-night, taausan tamong... Sige, pang Miss Universe question. Ali kasi balo, ay, Miss Universe. O yan, siningit may balo tayo naman sir. Ako naman na kuwang unprepared. Wala naman. Inya, makanano yung apis sabihan when it comes ketang makanita, itang pa mag-regulate king kaya kayong kayo, makanano yung ba't retang fly-by-night, retang kem pricing yung mga tating kayong ding scammers? As a matter of fact, nakasakit ngayon talaga. Baski na nung industriya, at yatang makanya na kaya. At when there's money hanapin, there would be lots of things na mag-scam niya. Or trying to scam you. And metong ka rin peka mukha talaga karing scammers makanya. Nila talagang gugusal para magobra ang masalese. Kasi may dadami yung buong industry. Imagine, metong yung kunwari mo, metong yung supplier yung SINIPUT king event, ikayo nga, dami-dami, ba? So, makanano yung mag-regulating klesa, Kenny. So, we are trying to encourage, syempre, rin kaya katamo kaya beking industriya na makisaw panan, karing kaya katamong government agencies. Yes, mangutang. Minsan kasi po tang emo balo, ingagawan mo, mumuna nitang kanina pa. O kaya next na pa mo. O kaya, pwede naman nakita na mo na tinamang kukuha ka na. So, okay mo ba yan? Yung ganon. But if this is your bread and butter, dapat pag-ingatan niya naman. It would be okay na dapat protected ka. Protected lang naman ang kaya ka magobra. So, through help, for example, in DTI, we're partnering with DTI, with BIR, and all others na talagang sopan na i-educate din kaya katamong fellow event suppliers na go out and register.
Kasi, nang kadagol minsan, itang takot na, ay, ali po, ta kasi masilip ko, ay po, ta kasi maanining malyari and all that. But, during the pandemic, ninuretang midinan ayuda, ninuretang sinopanan ng government, ninuretang midinan premium to do events, passes, ninuretang minunang may kabangon. Retang mag-register. Retang, before the pandemic or even during the pandemic, they went on with their businesses. And because they have responsibilities to their staff, the government was there, pushing them forward. Na do not close. We will be giving you, your premiums. We will be helping you out para ing industriya yung mismo, mabilis yung mibangon. And that happened. Eda na dapat panayan na masilip lang. Correct. Eda na dapat isipan ng pota masilip ko, dapat pibatan mo ng masilip ka. Ali, at saka talaga, nakadagol misconception na in government, bala mo, may kayabe. Kaya kang journey as an entrepreneur, self-employed, or business person. Noon dapat, mas recognize me itang power na ng government kasi you're under it. And in kliyente, kanino yan munang magtiwala? Yes, kaya syempre kitang registered. Ketang, di ba? Keta talagang bahalo na no ka rin nakapuntalan and that. It really adds up to your credibility, not just as a person, pero as a supplier, right? At saka lawi ako, Jody Berne, kaila rin, metong laka rin pwede tamo maging kliyente rin, naging government. O bayo ka. Precisely. Pwedeng lumog, transaksyon kang gobyerno. Dapat documented, kaya ka, at kumpleto ka dokumento. Halimbawa, masanting la maging itang fruitful ya. Ditang gawada mong activity na itang inorganize da regional directory mag-refer, provincial directory mag-refer, naning government agency. Uy, kunan niya yung makanyan. Masanting la, biyasa lang mag-organize events. And speaking of events, muntata na kitang klesa, ball. Aliya po doll, aliya car, toy car, klesa, ball. Sir Kai, nano yung ining klesa ball? Palagay ako, the past few years, mitaglos ini, uling mika pandemic, maselan. Pero ngayon banwa bala mata, back with a vengeance yung klesa ball tamo, Sir Kakay? I think it's gonna be back to a bigger vengeance. Bigger. Kaya may kontento ka ng vengeance. Bigger vengeance siya pala. Para kay meto nga industriya kalupami na talagang direct hit. Tapos every year mag-change la rin protocols. Walang wait, I think about it, 3 years na pala itang milabas. And for a while, may pending niya. So this year, of course, we deserve a bigger vengeance hanapin. So, the Klesa Ball, this year, ating kaming theme, it's mythology, no? Wow, yan. Balo, wait, nakasakit, mimisip, unique theme, no? For event suppliers. Kasi, for other clients, they would want Gatsby, Filipiniana, Makanta. So, how would it be different karing with event suppliers? Also, ngeni, we are personifying demigods, goddesses, myths, legends, blah, blah, blah. And they are very unique, in terms of how will they be dressing up for the ball. May excited ko, Jody. Tang akit mong mag-transform, Pero makananong inga maging working relationship between the suppliers kasi event yan nung gagawa kayong mabonggang-bongga para ka rin kliyente, ini kanyan mag-manifest kung makanano yung magobra in industry. So makanano yung pa magobra yun. Okay, so kanya-kanya. Imagine, syempre, na kaming karakala event suppliers, there are a lot of sponsors. So ngayon, Jo, kay mamayad photographer, videographer. Nino may Nino ginawa? There is a certain group, but Lumen will be doing the on-site video, Love Always, tapos with ABBA Photography, Kentors, Pibo, di ba? Do pong karakal retang miyabe-yabe ketang photo vid at atin na lang kanya-kanya balang pag-glam team rin. Makeup artists, fashion designers, imagine that. The wedding and the event planners, they're really working hard. Caterers.
Imagine caterers, babaha. At niya pa, caterers ka, ako'y linawin. Oo. Hindi kasi, Jody, syempre Kapampangan, no? We're very proud about our food. At sigurado, ketang event ay nung karakaring may pledge. Food, drinks, ng kalagwang mamye at makyabe, king meto nga organization na balo mo bilong ka. Wala mo. Di ba? Magkatutok yan itang kesabihan na overflowing food and drinks. Tsaka balagi ako. Magkasaka chingklesa. Bakit? Potang mag-post lang yung Facebook. Ay, Diyos ko po. Halimbawa, mag-post sa Klesa posted day. Kaya na yan. Thank you. Siyempre, akin urang Umamuya. picture. Ay, ba't plus 5,000 pictures? Sana pa siguro. Karetang kita na. Baka na anong bunga nayari dito. And this Klesa Ball, kapilan niya ini, nukaran niya marapat. Okay. This year, our host is Wida's Grand Ballroom Hotel. Alright? Or sa Grand Ballroom ng Wida's Hotel, Yes. Clark Freeport Zone. So Clark is actually the center, no? Gateway Wow, yan, wow. among all provinces. So, wala kang sangkan na yakamunta. O, Clark tamo. Correct. Ibutad dya. This will happen on October 10, Yes. 6 p.m. Nanito, Tuesday. Tuesday. It's a Tuesday, syempre. Yung pwedeng Friday, Saturday, Sunday. Yan, Jen. Ay, Balo wala. mo. Alipe ka, pili nga do. Biyasa Siguro, lang. siguro may kaila pa, may deliberate la pa kitang date Wow. na. Yes. Nung nanong dating alang event, makanya. Inaida. Karenge ka ng pa-schedule. Ala kayong pa-schedule October 10. October Makanya 10. siguro yung gawada. Makanano itang kayo kanta itang Klesa Ball? Is it only for Klesa or allowed? Ati kayong allowed? Ati kayong guest. Correct. Guest. Makaliwang guest. For as long as you are an event supplier, you're welcome, no? We do have guests this year kasi we've seen how the pandemic at saka itang times are changing. We are giving special recognition to two people in the industry. Wow. So we are awarding the first ever Klesa Icon. So icon meaning inspirational, compassionate, outstanding, and noble. Pero secret sa pa, may pasaban ngayon. Secret ya pa Ay, mo. guest tayo kanyan po. Ay, wakaya rin. Yes, of course. This is also giving recognition. Kareta talaga, the ones who paved the way, for everyone to make the industry alive as it is right now. And then, another award would be the Klesa Hero. The Klesa Hero, these are the people that pushes the industry forward. Really, making out, creating ways on how things would be possible for others. At And- atin yung program pala yun eh. Atin niya. Pota, atin kayo bang guest honorary speaker, pota, para tangan ni President Bongbong Marcos kayo na yun? Well, we do have a national invitee, in the person of Sir Robert Blancaflor. So, he would be gracing the Klesa Ball. So, yan mo rin na kaya kaming Klesa Hero. Kasi, biro mo is Sir Sabi mo, Robert. secret mo pa. Hindi siya secret. Tang Icon The Award. Icon Icon. Award. Who will be yan. the Okay, recipient of the first ever Wow, Klesa. sige. Si Sir Robert, talaga may push ne kanyang during the pandemic kita sasabihan tamong National Live Events Coalition. Na kailangan at yung industry madagulya pero aliyapin recognize. And then talaga ingginalo para at least kalampagan at maramdam na ang industriyang kalupan na ning event industry is existing and beneficial ya keng society. Ining bola niyo, although alam, balo tamo na, dakal tamo sponsors, ating pamuring gastos. Wow. O ning, makanano ita at ating bang tickets or you just shell out an amount since you are participating and you are a member? Ating kayong bala mo, VIP, balcony, orchestra, kanyan. Karing datang ka rin? Oo, there's only one. The dinner plate for okay. during the ball, that's gonna be 3,000 pesos. So that will encompass, of course, itang kekang pass, tapos your contribution to the different class okay. activities, na itang kekang binayad, mas madagul pa itang may bahalik keka. Kasi with all the benefits, networking, the business mileage that you could have, no? Wow. Plus, of course, to put your name on a legit board, the Klesa board, syempre. Okay. At na pong season niya kaya may parabi akong kanya-kanyanan din.
Pero maka-amaze na ding event organizers, suppliers, migit-digit lang kay Klesa Ball this year. Makuswelo kami kami Regina na ating kayong makanya na pamikatagon pasibayo. Mag-last message. Sabihan ko sana, panagkat o siyempre, karen kayong members na tumagon kayo, ay ako nag-absent, masandig ngayong okasyon na yun. At pataka po, ating kayong panauling mensahe po, Karela. Sige po. Siyempre, karen kaya katamong members, keng at kapatad, kapamilya, kapuso, keng industriya. So if you are an event supplier, you are invited to attend. Yan, the Central Luzon Event Suppliers Association Ball. October 10 niya po yan. Sana supportan tayo po yung kaya katamong kaluguran ay industriya kasi pininitang event na may create only for the event suppliers. Ating magpa-shout out. Let's go! Pa-shout out daw kay Madam Claudia, tsaka kang Ish Mendoza, Manal Bella Pungeni. At tsaka ka rin egan-egan ng event suppliers, especially my Klesa sisters. Oy naman. Ko po tunggal-tunggalan. Hindi na kayo pwedeng isa-isa himbagitin ni Sir Kakay. Baka matapos po yung programa natin kung babagitin kayo lahat. Dakal po salamat, Sir Kakay. And it's very exciting yung inyong tema. Baka makakita kayo ng mga may pakpak dyan, mga iba-iba. Open niya ba kayong media yan? Patating bisang manakit. Of course. Atino mang kaya din gate crusher, di ba? Gate crusher, kaya rin. Part noning. Mag-gate crush ko. Laweng ko yung cultural lang. Sabi natin, overflowing food and drinks. Laweng tamo. At saka ring Sharon Cuneta. Oy! Oy! Deng Sharon yan. Sige po, dakal pong salamat, Sir Kakay. Thank you. Kaya nga, Klesa, magpasalamat kami mo naman on behalf of the people na dininan yung pamikatagon, baka nita po maging special yung karelang events, baka maging memorable. Siguro po nung ala kayo ka-stressful ing mag-okasyon kaya ni po kayong katamong lugar. Kaya dakal pong salamat kaya kayo and good luck. We wish for the success of Klesa Ball 2023. Dakal pong salamat. Okay, kaya katamo pong ba magbalik magbali tayo, Jody Bar hanggang Marano Pia. Nga, ko po mama ko. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.
Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king At magbalik po yung kaya kayong kalguran, paboritong programang Nanupata. Siyempre, magtaka kayo, bakit ba kanyang milyar Nanupata ang ini? Pero, makanyan man, o rin na rin panahin nyo. Jenna Lu, Nino na rin pasataw kaya katamo. Wow, malyari ko pa mo rin po magkiabe king kaya katamong kwentuhan, magpa-shoutout o magpag-greet. Ayan, hello king kaya katamong kapatad, Paulo G. Santos. Salamat king pamana. Oy ni, malyaring i-acknowledge kana akong hairstylist for today's episode. Ikit yun naman, may naliway sang imbuak. Pininane, pero bagay ako naman, wari po ne. Thank you so much. Our BFF, makeup artist na talaga namang very supportive. Basta't atsuya yan, hanggang pro bono ya mo, ayusan na ako talaga. Uling burina, kayang kakaluguran, malaguya Kalambat kay kanyan? mag-birth. O makanami, Ano Jody. po tami birthday? O siya, sige po, tanamo. Oy ni. Colors and Magic. Yan, Pwede na thank niya you. po kayang Facebook, Colors and Magic. Kung naman po ito. Ayan. Yadeline Grace Imbulan, pa-shoutout po, Happy Teachers Day ngan po kareng talaturuning San Antonio Elementary School Bulaon. Dakal pong salamat keng malasakit at makabang pasensya at lugod kareng anak at tuturuyo. Ngayon mo naman po, bayan naman kang Ma'am Adeline, Maya Pagtoching Malagot, ang pongkoy masanting Jody, mangantana po, ing ulam mingeni, Sinaron mo po keng kebay tanang Harper. Inkeba, birthday na pong Harper, so dakalya tawi Harper, ikit ko. May kaya ka ni Ma'am Adeline, may sharon niya kanong barbecue, ang pong sugpo. Tsaka may Kulang. Shanghai. Tingnan pa pala Pritong Shanghai. lumpia. Pritong lumpia. Chicken barbecue. Chicken barbecue. Sugpo. Balo ko na. Buri mo mong pagmarilya, dakalya tawing anak mo. Saka may tiltil-keng Cajun sauce. Luto ng Patricia Mamangon Mercado. So, biyang paugtuan, abe. O ti kami po na kaya po peralan, ketang amanwan nyo, spaghetti ay bingye na kaya kami, ne po. Hello muna kang Julieta Sarmiento. Komento na nandin, anyang ipagkwento tamo rin, Sir Kakay. Sige, yan. Dakal po salamat at sing Julieta, kaya kang pamanalbe. O yan, ren namang, di ba ren bida? Dem bida nga ning Aldo ay nino ren bida, itang nandin. Len tama mo muna yatang igrit tamo, lawentana mo, nino ren may birthday nga ni. Liwa pa. Happy birthday, Paul Enzo Asuncion, kapogi mo, Paul Enzo. Sana itang regalo mong buri a PlayStation 5, ibiyedeke ka. Balong ewan ko regalo, ne? Happy birthday, Frank De Leon Antigo. Bayo yan naman pong baying kakatang birthday celebrant, Frank De Leon Antigo. Nung ating ko pong sobrang pansita pong Shanghai, kayo na pong balang mamalot. Isaron kaya kami. Ayan, Dr. Angelo Doc Gel Malyari Tolentino. Birthday na po. Ngening Aldo, masayang kebaitan po kaya kayo, Doc. Happy birthday, Lindsay Rain Mariano Sazon. Ala tayang masaya, Igit yun naman, happy birthday 12, Lindsay Rain. Ano itang kayang... Cake ya siguro yan. Cake ya siguro yan. Masaya sana yung birthday mo. Uling birthday mo, syempre. Ay, Nina. O yan na. Oy, Nina. Ilan niya po yung pambuk na. Siguro pa inject dia pong kaya ni. Nanay na, tang-inject na karela. Bakit ang kapal na? Siyempre, kailangan mag-emote niya kaya kayang letrato. Uling laganas palagwa na katamo ne. Itamo kayang CLTV. Ay, odle ko di. Kaya man nyari. Otlugweye. Happy birthday
Marvin Dugs Caminares. Yan niya po litrato. Tandaan Yan. nyo po rin pulseras Wow. na rin. At saka yan po yung, Sing-sing na. yan yung sangkan nung bakit malago tamo kayong kikatamo episode. Ikayo mo, ikayo Yeah. balo mo. Ako rugo. Sabi ko, Maya, picture na ako, i-post na ako. Naku, rugo po, post po, may makeup na ako. Bakit? Bakit? Uling na ako transform. Pero makanyan po, siyempre, maswelo kami, uling itapin, maragulya sangkan. Kaya po medyo, halo pa kay Jinggoy Estrada. At ako naman, potang alayo rugo kanya makakapag-makeup ko. Uling tirwana na ako ng kikatamong kapatad. Metong ka rin pag maragul kong kaluguran. Seselanya mo, king pag-greetings ta mo. Mag-obra na ka. Oreni po rin kikatamang balita. Di na niya pong galaling Mabalacat City College Ibat King Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation o ALCOCOA. Ining ALCOCOA Academic Excellence Award 2023. Mibibigay ka rin local colleges at universities. May kakwang 100% passing rate ka rin estudyantira o may kapag-produce top-notchers. King dinara na member institution na ning organisasyon, meron ngayong MCC ka rin walumong may piling milinan king may sabing award. Ing Vice President for Academic Affairs ng MCC ay Dr. Romeo Erese III, ing tinanggap kini king 16th ALCOCOA Annual National Conference King Manila Hotel. Anyan Lunes, October 2. May pilihan namang antiwang finalist ng MCC King Best Website Award category. Magpatutukan no king pamanatad ng exceptional online experience kareng estudyante ang pong stakeholders. Agbang naman king presidente na ning MCC ay Dr. Michelle Ong Reng Talaturo, staff at mga garaking MCC deng sangkan ning award ay kwara. Masayaya naman ni MCC Chairman at Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo para king atanggap agalal ning eskwela. Ana pa, regalo ya kanini para king karelang komunidad. Congratulations po king Mabalacat City College, pero balo ko, Yes. aliwa mo ing Mabalacat City College, keding menikwa. Wow, maging ang City of San Fernando, City College of San Fernando, menikwaya mo naman na galal, iba't king ALCOCOA. At ing kay ko Jody Bar, actually, metong lapo ka rin in-invite ta mo na mag-guest king Kenny keng kakatamong programa, maybe next week. Pakipagkwentuhan tala kung makanano de ay achieve ini masanting kaya ngayon accomplishment or achievement na po ning karelang eskwela. And sana po maging kayong inspirasyon kareng aliwayo pa pong members. Ban minonoya pa po in karelang institusyon pangaras keng pamami quality education kareng pong estudyante. At kareng aliwa pong balita mira sa king maigit 822.2 billion in pondo na ning bilog a Department of Public Works and Highways king 2024 base king General Appropriations Bill ami pasar na king third and final reading king Kongreso. Agpang Department of Budget and Management maragul kanong portion nanini ing magamit king pamagsamas kareng sirang dalan. Oining report. ₱822.2 billion pesos king maigit 5.7 trillion proposed national budget para king 2024 ing malyaring nibye king Department of Public Works and Highways o DPWH. Base ni king House Bill number 89-80 o ing 2024 General Appropriation Bill inaprubahan na ning Kongreso anyang September 27. Mas mababaya ing proposed budget ay ni king pondo na ning mabilog a departamento ngening banwa suking 893.1 billion pesos. 11% na naman ning 2023 DPWH budget o 98.47 billion pesos ing miras king Central Luzon. Base pa king report ng Philippine Information Agency at inyang 2,452 project ing DPWH Region 3 ngening banwang 2023. Agpang kang Direktor Rosoler Tolentino, alapang malino nung magkano naman king 822.2 billion proposed budget para king DPWH ing miras king Central Luzon king Tuto king Banwa. Dapot nasa rasana kanu ami biyeya ing 100 billion pesos bang suportan ding mialiwang proyekto
Kenny Keng Kekatamong Reyon. Samantala, sinabi na namang Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales ang maging prioridad niya keng daratang nga banwa ing paman niya mas kareng sirang dalan. Well, ganang yung priority ko din national roads. Kailangan magawa lang din to the gorgeous traffic. So, JASA, MNR, Angari, Kinarayat, Mexico, Santa Ana, Telapastagan, San Nicolas, di ba? Angari mag-cross yan. So, yapin yung JASA, MNR. Yan yung priority ni sabi kami na kaya deke pining Regional Director in Public Works po in District Engineering, coordination with the local government officer, the Chief Executive, the mayors, na sinabi ko na laretang ganang dapat gawan. Base king 2024 National Expenditure Program naning Department of Budget and Management o DBM, mahigit 215 billion pesos king proposed budget para king DPWH ing makaparikil kareng mialiwang flood mitigation projects. 148 billion pesos naman kanuing nasarang mibye king construction daring bayong dalan. 115 billion pesos naman para king pamanyamas daring sirang dalan at preventive maintenance king mabilog a bansa. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. 70% complete na kanu ing access road king Abacan Dike. Ang mag-umpisa king Friendship Bridge king angga king Barangay San Jose Malino, Mexico, agpang king DPWH. Makasapyo ka ng maraguling may sabing dalan bang miwas king abayeta pulay na ning trapiko. Ay ning report. Makapanikal, makainip, sayang king oras at king kurudo. Pilan lamo reni kareng sa ising dareng kay katamong kabalen makaranas heavy traffic kareng nialiwang lugar keti Pampanga. Meto nga agakit dang sangkan deng eksperto ing kulang alternate route, kaya misikit-sikit langan kareng major thoroughfares deng saken. Lakwas na patse rush hour. Bawas ang diesel, bagal ng pasada, yan ang mga nangyayari sa mga sobrang traffic. Ano na yan, alas 12 na ng gabi yun, ang pag-uwi mo. So sobra pa yung oras din? Oo. Kung hindi ka sa sobrang oras ngayon, hindi ka kikita. May sumangit po eh. Ngayon mo, ang pugat ang papunta Markin Paul, makanyan mo naman. Mga oras magigisan. Babawas yung panakita na siya. Alas makakaya ka ng diesel, walang sobra ka-traffic eh. Kaya nga Angeles City, sakit dang buntok reng magbiyahi ing Pandan Road. Apin kasi ining daralanan dareng kay Raklan papunta North Luzon Expressway. At karing balena ning Magalang at Mexico. Kaya naman deng aliwa, mas purida ng dadalan keng Abacan Dike Access Road. Mag-start siya po yan kaya part na po ng Pampanga 3rd, kaya Pampanga 3rd District Engineering Office. Mag-start siya po kaya kaming boundary is keng sa Palibutad. Mag-end siya po kening Friendship Bridge with a total length of 9 kilometers. So far, in kaya kaming accomplishment, siguro na kaya po king 70%. Agpaggang Engineer Arnold Ocampo ning Pampanga 3rd District Engineering Office, makasawp yang maraguling 30 kilometers sa Abacan Road Dike, kareng magbiyahe mo naman manibat Mexico, papuntang Clark at vice versa. Through road dike, makapunta na lang keng Angeles. No, so far kasi akit tamo masyado ng traffic kening Manila North Road tamo. Multi-year funding niya ing Abacan Dike Access Road at uli na ning tataluntunan ning dalan ing Abacan River. Ekonomika problema ing gobyerno king right-of-way ning mesabing istruktura. Agpang namang kang Pampanga 3rd District Dong Gonzales, double purpose siya naman ing proyekto. Masanting nga yung maling Abacan kasi yung Abacan River, pag-upisa yan karing king Friendship. Wow. Pabaldugya yan, king San Lorenzo, di ba? Mexico. So yan ating niyang masanting protective dike yan. Nung nuka rin mika dalan niya kiyang baboti. Di ba lang mo yung mega dike? Wow, baka dito nung munta ka king Angeles or munta ka king Clark, dire-diretso na kasi top of the dike. Kaya tingin dalan nagawan tamo.
So makaprotekya inday kat kay para yung dalan ng babo. Samantala, kinumpirma ng Ocampo na dakal pa dapat isamas kay MacArthur Highway o Manila North Road bang mabawas in traffic congestion. Atin pang part na dakal taong pantris na ela pa ma-widen yung kaya katamong Manila North Road. Kung lawin may kasi Manila North Road taon, dapat 30 meters yan. But some portion na ning kining bandang San Fernando, yeah? Mostly at chulaki ang 4 lanes. Yeah? In compare mo kining Angeles, although ala ko minong andeng trees, may ginalang chassis lanes din kaya katamong roads kini. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Then sanang makadaw na budget areni talagang mitutuklak karetang proyektong makaparekil karela uling maragulya sa opini kareng kaya katamong kabalen. Yes, ampo kareng katamong motorista. O yan, bayo tamong mag-commercial break. O reni pa mo rin kaya katamong magpa-shout out at makiabiking kwentuhan. Yung kaya katamong kapatad ay Donnie Limi ni Lubao, Pampanga. Aldoldo, yan, Malbeda. Salamat kapatad. Happy viewing sa mga magagaling na teachers. Melanie Abut, Michelle Kiambao, Mark Francis Asuncion, Catherine Asuncion, at Julius Basilio. Sagli mo, kanjo Asuncion niya kayan. Why? Itapin na. Kandon dilim ne, kanjo. Kandon. O, yung mag-greet ka rin kaya katamong teachers, apin yung kaya katamong kapatad ay Joe Asuncion. Ay yan naman patauling kapatad tamong idoni, Happy Teachers Day po, kareng sablang talaturo. Ayan. Lakwas kareng taga San Antonio Elementary School, Bulaon. Tukaran niya tatutuloy. O, ayan. Ano, bisang pa'y tauling matwa. Nino? Maligayang araw ng mga guro sa buong Pilipinas. Nga ng Ray Adriano Bravo Jr. Pasigaw sa mga pogi, lalo na si Joe Asuncion, ng Lolo Ray. Mary Jane David Canlas, sabi na, hello po, hello mo naman po kayo. Rin ako pumiyog to kanyan. And siyempre, kaya katamong pa magbalik. Ito ang paborito yung parte ng kaya katamong programa. Yeah. Magkantata mo pa. And siyempre, gambolan tayo po yung ama ng si Swan. Magbalik ka pa po ing Nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman. Kabilisan po na yung kakatamang oras, Actually, tama ganun yung kumbusa. At suta na po, gintawling daki ng kakatamang programang Nanupata. Buri kaya pa mo pong i-greet, i-Miss Meg Bolima na ng BDO, kaya po Dolores Branch na po ng JBL na niya po metong ado, akarangot, kaya po yan. Magkantata mo pa, nanuan, question of the week pa mo. Question of the week pa, marakal tamo Meki. Excited na ako at talagang mangan. O sige, question of the week na pa mo, dyan alo. May kapatulalo, may gamit ang mamaligwa kayo. Ingkaya tamo pong question of the week. Describe me, ing asawa mo, King Kapampangan. Bukas sa pagkana ako, sinabi ko, Webis pa. Sige. Sige, basan ta na rin komento. May comment o rin. Sabi na pong Wilfredo T. Masangkay. Malugod, malugod. Wow, encompassing na siguro yan. Minisa na niya mo. Minisa na niya mo at igan-ganang karakter. So ka rin. Irovi Fabay, magana ka, ampong masanting.
O ito? $10 ang komento. Danupa na naman natin ko kontrol. Wala rin komentong King Mara. I-Jenalu po kanya atang Biyernes itang para king asawa na kasi ako. Kasi po makabayin kaya ka, di nandakan chance. Kasi ako makabayin. Ako bukas na amuin ka na ako kasi ating kaya atang meeting kayang Friday ne. Pibatan nyo pa akong pasibayo nung wala ako. Pero, bisa kayong magkantata pa. Nung bisa kayong magkantata pa, ating tang special guest ngayon, yung anong balamata makasadya, i-birthday gera niya. Jennifer Salenga, sabi ko kasi oras na ako abitan da ka. Mapagkantan tayo po kaya katamong programa. Pero sige, dyan tayo pa sa-practice pa. Albian tayo po ining kanta. Birthday boy. Oy, alin mo na oras na. Nakakay ka sisingit ket. I-play yun boto magkantaya pa ini. Pipigilan mo na yun Sandal mo sana ang ulo mo sa unan, katawan mo ay aking kukumutan, mga problema ay iyong malilimutan, habang tayo'y magkiyakap sa dilim. Pipilit nung emo bagyo, pinawag ka pa mo kening siping ko, hanggang kabukas malayari ta minom, kabang mika kawal ka mo kingguyan. Ito lang pinakahihintay natin, ito na tayo magkiyakap sa dilim. Okay, sarap ng mga nakaw na sandali, habang tayo'y magkiyakap sa dilim. Digso na ako may nga pakanta kasi lulog na din tambisang magkanta. Pinigil mo yan Pigil lang yan. MTRCB tamo. Bayo tamo mayari gambulan tayo po inki katamong amanong siswan dagdagan tala ring amano akya kayong gagamitan. Inki katamong kamampangan Word of the Day na Nuya Jenalu. O yan na po ing Balawe. Yapining lawin po patang apsayeng amanong lawin. Nakorgumanan dampa mo keng Filipino, uling atin tamong sariling word. Apining. Keng English na yung Balawe. Ok. Okay. Okay. Ingay ka huri sabihan. Kaya apining ayo palaging kaya. Malayang kaya. Masalesi abili kasi okay. Balawe. Balo ko i-correct mo pag sinabi keng okay niya. Ako na mismo Wow. So kasing pero stong marakal lang Balawe ring ingitso. Ox lang. Keng English ox na ox pero Balawe ya po keng kampangan. Siyempre, hindi mo pwedeng Balawes kampangan marakal lang Balawe. Bawal yung dagdagan S. Pero masiguro makatukon ng King Palawe, ding Balawe. Sounds like yan. Sounds like yan mo. On tanong may nakikang Balawe, King Palawe, maka namin sabihin. Ok in Palawe. Pangantaan niya mo. Mayari niya po yung metong oras pa talamitam tamo ngayon nga doon na po ning October 4. Ay, talagang mamalagwala dyan, Mamalagwala. Opo, abayan nyo kung pumpa si Bayong bukas na kami nga doang Jody Burr at Chuya pa po bukas. Aldona ning Webis para kayong pamitalamitam tamo. Masayang pamitalamitam. Ako po yung kaya kayong atsing malago dyan. Alumbang parungaw. At ko pa ka bukas. Bakit makak na ako? Ako lang po is Jody Dizon Mercado. At ikaming kaya kayong taraso yung ating pusong Makabalin. You
Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo